Ka yeng dorbar jong ka JHADC ha ka singis dang ka dorbar mang tingka ha ka khat prat ber da ka we ka sur kala raban pha sha ka select committee ha ka baya day bat ka jingpan kala thama ya ka bor ka ikhtiar ki doloy sardar bat wahesh nong ka batip kum ka JHADC establishment of ilaka and village and election appointment powers functions and jurisdiction of Deloy Sardar and Wahesh Nong Amendment Bill Arjar Punrio. Hadin ka jingatai ka basani bhai ka bill ka bawan ra da CEM JHADC thambor shiwan layo ru ka jing ai jingmun na ki dikhat ka liang persha bat liang senshar bat la rai ban pha sha ka select committee bat hong ki dikhat kenthop ki dikhat na ka liang persha bat liang senshar. Chairman Jongka Select Committee Uday Umathom Bor Shiwan Katba Kidikot Kilong Laski Rambai Ubalong Deputy CEM Moonlight Parian Medaling Swear Awhai Andrew Shulai MB Rambai Jamsha Prang Tam but Secretary Executive Committee kan longkum ka member secretary. Lai ru balada don kam banthung ni co-opt yaki expert but ki wake it I have great pleasure in presenting the joint hearing of the North District establishment of Elaka and Village, an election appointment for walls function and distribution of the lawyer Raj Sardar and Hajno Amendment Bill 2023. This bill is essential to further amend the joint hearing of the North District establishment of Elaka and Village and election appointment, powers, function, and jurisdiction of the Lawyers International Act 2015. Therefore, as required under Rule 8E of the Assam and Meghalaya Autonomous District Council Constitution of the Council Rule 1951, as adopted and amended, I bear to move that the bill be taken into consideration by the Council. In Principal Act, Section 4, Election of the Lawyer Class Sardar. Number 1. Whenever a vacancy occurs in the office of the Lawyer Sardar of any ilaka specified in Appendix 1, the Executive Committee subject to the provision of this Act and the rules made thereafter shall call upon the concerned ilaka to elect the Lawyer Sardar in accordance with the existing custom and traditional prevailing in that ilaka, and such election shall be conducted by the returning officer to the appointed and empowered by the Executive Committee in this matter, provided that voting at such election conducted by the returning officer under subsection 1 above shall be by square lot. Number 2. Only persons from among eligible clans of the respective ilaka as specified in Appendix 2 shall be eligible to contest in an election under subsection 1 above. 3. The returning officer shall declare the result within the week from the date of polling and report in detail the result of such election under subsection 1 above to the Executive Committee for its information and objection. In the Amendment Bill 2026, the subsection 2 and 3 of section 4 is renumbered as subsection 3 and 4 respectively. After the proviso to subsection 1 of section 4, a new subsection 2 shall be inserted as below. That the cost of election shall be equally borne by the Dorbar Ilaka and the District of Til. In Principal Act, in section 113, taking over of the Ilaka administration by the Executive Committee. If at any time the office of the Deloitte Sardar is vacant,
during the provision of this act. The executive committee shall have the power to take over immediately the administration of the electoral and appoint any officer of the district council to look after the administration of the electoral until the acting law or safeguard is appointed. In the amendment bill 27, if at any time the office of a Deloitte or safeguard is vacant under the provision of this act, the executive committee shall have the power to take over immediately the administration of the elector and appointment any officer of the district council to look after the administration of the elector until the acting law or safeguard is appointed. In principal acts, election of Mahatma. Subsection 1. Subject to the provision of this act and the rules made thereunder, a Mahatma shall be elected by the Governor. Have Amendment Bill 1, have subsection 1, subject to the provision of this act and the rules made thereunder, a Mahatma shall be elected by the Governor in accordance with the existing custom and the decision prevailing in the village. As a principal act, section 2 of section 28, if at any time it appears to the Governor or the Deloitte that the Governor is functioning in a manner which is detrimental and contrary to the interests of the village or the elector or the district council or fail to carry out his duties, the Deloitte or Safeguard may, after ascertaining the complaint or decision of the Governor, shall forthwith report the matter to the executive committee for its decision on arrival of the Governor. The Amendment Bill as one, if at any time it appears to the Governor or the Deloitte or Safeguard that the Governor is functioning in a manner which is detrimental and contrary to the interests of the village or the elector or the district council or fail to carry out the duty, the Deloitte or Safeguard may, after ascertaining the complaint or decision of the Governor, shall forthwith report the matter to the executive committee for its decision on suspension or removal of the Governor. As a principal act, subsection 20 of section 31, to issue official receipt for any fees collected, charged, or realized, the rate of such fees shall be paid by the Governor. In the Amendment Bill as to issue official receipt by any fees collected, charged, or realized, the rate of such fees shall be fixed by the Governor and approved by the executive committee from time to time. Statement and research to protect and uphold the unique cultural identity, heritage, and social solidarity of the traditional institution and to ensure administrative efficiency. It is expedient to further amend the Gentile Autonomous District establishment of the and election appointment powers, function, and restriction of the law and National Act 2015. Hence, this amendment bill signed and submitted by the Sri T. Siwat, Chief Executive Member, and the Electoral District of the This is for
the sin of the will transversal and sin machine. Our details the must from district establishment of Ilaka village, election appointment powers function restriction of the laws that are national minutes act 2016. How quick the Singem Kam yang menjadi the ordinary bill Kam yang dapat tim the on before support kami ku plastik mat kami yang for kami akan di statement of objects and reason the honorable CM tahu aman ni jika act ini to protect and uphold the unique cultural identity, heritage and social solidarity and traditional institution and the ensure administrative efficiency. Andai mendapat dari poin. Macam betul lah. Yang pun suki poin itu betul. Mana ini? Andai yakin ki san puteri ki points of amendment. Ngayu rakan konflik ke yang kata itu yang menjadi order. Amendment borak ini kong tak yang section 4. The section 4 yang ketiga act itu election yang Deloitte and Sadar. Ketiga section 4 itu ada election of Deloitte Sadar. Provide lagi poin lagi at plus 2 plus 3 berapa ini. Wajib ini first point at ini betul. Ya kajing ini election jingjet yo sordar alne Deloitte ni sordar ini. Jinglut di set kartu mana marsiten wa ilaka wa kapsul. Haji pet kapsul di depan dengan kapsul terbaik yang kita. Andai kami mana orang restore berarti yang for restore berarti yang mulia. Kami sampai jam sekali jawapan negara kat ni ayo tit ani kita phone yang kini kan ni phone kan ni kita dia kan spesial yang harus bukan ni kita maintain ke account pesa tu mana dia buat mana dia election kan dikata bega ni man clear orang itu share lah. Andai man praktikal lah hidup dia gitu, tahu mereka hidup kami yang yudang, kamu orang ni functioning di dalam yang ilat, fungsikan dalam yang ilat, niat berha. Dan sekedar mereka kat orang fund lagi, mereka mereka tuai, wahai election, mereka ini kita orang fund ni, jadi yang man praktikal lah, man nelayan, man praktikal bahawa election kemudian share, mar yang wala, mar baju, wala mereka, berhasil. Tidak tahu apa ngayu orang untuk akan bersetur dengan dia kontrol ini. Dan mana election yang dilai, ini council tahu ini menteri yang itu kan orang. Teman siapa kerja ngayu, yakin orang yang orang pesa yang kuat ini memang dia posisi untuk hapsu ini jadi hanya mana kedekannya. Ngayu kan dia, ubi kan memang poin borak ini ngayu orang konflik kok, bukan ketemuan kembali. Yang berseturuh cuai. Tuar kami amendment murah ini to yang section 13. Section 13 dalam ya kebentar bahwa taking over change yang illegal administration dan isi. Agapor bahwa in any crime office of Sardar Deloitte is vacant under the provision of this act. Awan melapor bahwa ang jingjiang sa siloklat di konwonem sadari do chim isi ya ketika di kawat dengan administrative officer yo pat ya kan ilaka tangwa ini akan mawa melapor bahwa ya rapi ya ketika anjini the purposely mention ini dipilih how chim di one ilaka suppose one day sadar tau cini juga kat egoik mana cakap lotang lah office yang SK committee tau kolat robot depan money election ni jet ni appoint ni orang apa arnai itu apa ego kantor harus tu ego suap dengan administrator dengan ego ni jaga kantor kantor kata betul
for temporary convenience. For temporary, ay kumaita yan ni. And every section delete na ini into pendam no ini, and such period sana buat delete na gagawin ko section. Tungod kay nadalang yung section ini, Listed committee di daukso ilakan ilang san gusto na manyo kan. Section 23 dua Section 23 got election of Uhatch now. Hagani the principal act ngoren iklam da kaki point haga principal act ngoren yu ang hini wa pa katkam berustur yang bersenang ngatau atau ada MU itu. Katkam berustur kaman wujud ya kini subject to provision of the act, the rules of the Yohashtam shall be elected by the Lordshtam. Election yang Yohashtam got the Lordshtam. If the election of Yohashtam is not unanimous, the lawyers of that shall have the power to conduct election either by secret voting or raising of hands. Ila upo ya kini, one thing election hal thing Yohashtam. Em begitu berustur berustur. Andre, the one di complain di one udah yang unfair election dia dah go section motor dan em awli dan nak dulu dengan banyak pun tak tidur je election ni bukan hanya ketugaan dua apa itu wala ada em dua jing awli oh ye we let by secret voting by causing hands. Andre ini one akan be every session one akan be itu dengan tawa after the words dormas no in accordance with existing custom and tradition between village. Katun daw ang labur ng ami mo awi. Ito murbulan katun pinili dengan tabut. Daw awi ni tayo mo ang biyo to check ang gustur yung ilo kanibet. Kanibet o ila beda. Iyo buk nang nga ng section ng tupor le. Wato wala na ami awi katun kung marami ulay bet ite. Tuloy iyo man dengan secret ballot ni racing of hands. Andrai ada bukan ni man contradict yang apun ni kani main section ini. Buong iyo to wa apply as per the existing custom and tradition. Mana ang situation arise sa isang bitaw. Kidi am not you pat kini digaan mangi. Lam awri le bruhu kan bor ko asang bataw ki bruhu biang ito bor yi ku awri budloy. Kini to urus tu lagi. Lam awri le to ye jet bede kebal. Tekta ni ni section orang ini an contradict wa ini section berbu ini section 2 wa ye budloy ni sadar manifest dah ketinggian tabur. Kita dah ini poin ini ngayung yo man juga mentoy haga bo men ini kani kapor. Nepa kedah ni nepa au dang mi syu nang ada po gini amendment nang jur su kekulung geram tapo yang kani ka yi. Dah ini na kani ka amendment yang section 28 na ketungan mo de number 1 tang ini section 28 tok yang ini kelar ini ini section tu ini ngambil kan ini subsection 20 section 28 itu sih yang tu pura ini kan section ini kan dia buat letak ABC circulate kita amendment of subsection 2 section 28 in subsection 20 teman lo ini dia subsection 20 ha section 28. Nanti untuk dewan pegawai itu ini juga ini istilah amendment of section 2 of section 28. Jadi in subsection 20 of section 28 kita buat dua circulate di tengah amendment of subsection 20 dan section 28. Kahakali section 2 yang okay buat itu kan. Lihat section 20 of section aktif. Di 28 hari bukan section 30 miskin gitu lah siapa nak harap sih gipil gigian satu pi bagi tinggi mau yang apa tu tangai kan hit ila amen piwi kamal full stop atau teman hit interpretation of the act and depends on change of comma the change of section yang ni mengguberi ke bu organ buat mentah preparation yang ini gipil yang ini act amendment haman very cautious in the numbering, cautious in the capital letters, small letters, the command stop, not create confusion sa popul. Dan lalu kita gini tak dibujuk sebagai poin yang ini sampai hak orang yang report. Padang pun,
dang bon ki section yang kami ga anyu hab improve so dang bon do hau pa jam ni yo ka pada chan last minute you do ga kam po chitia ka urut le yo ba ana member yang ane ko posen le ra yo ni ga bil o ki ponyo oleh MBA tu bon ko to ya club ini hanya yang nga berbada di isi yo chomba khat chwa chwa kam ni pon ko komen ni udah pun krip dokna di rumah lagi sedang kita audio kila karo bon di rumah dan sedang di rumah tapi udah jujur di rumah dan yang ngaku saya hab yang tiga amendment yo ko ba house ni awal chairman yo perkat seni bai sebab kini gaan jadi aku bu ini to impact ko he pa ko ni belum sedang beri detail ini ko dengan bu perkat do kita seni bai jadi kan to ni chua pasi gon mo amendment wow krek kami ko ni belum jadi with these words I resume my seat Artateni. Propola putih di special committee ki wong biang kita ke expert wong examine nanwa yuge punya nane je biwang kita select committee to constitute the executive committee of the day. Dan Master Chairman sang yang Hanya orang kita juga dan isi dan kuaman dengan select committee. Jika ni itu nak kuai bukan ka prefer dengan kan cara select committee. Kalau kamu dengan yang nak tahu kita nak proses dengan raya kelam ni pun dia kelam ni. Kerana saya muncul dari tempat itu, dia kan ini dibel yang kami di form soal cepat, kalau dia pernikah cara select committee kalau proposal dulu membahas kita tahu. Changes autonomous district establishment of Elaka village and election, appointment, power, function and jurisdiction provided by Amendment Bill 26. Kemudian do ni kapor yang perpau di semua ia executive committee, kita present executive committee kepada perkat dari bertahu warna yang dibuat dari bertahu penmertua ya kinong ini dan dari warna ya kajing parti ya dari wajib kita ini kawan yang kapor asnya ada kerjaan ya dikentin yang LO yang ini sudah matang itu pada gelap yang yang kini kapor percaya yang kini amendment yang kini kapor. Halo kini apa ini endor dua wandra ada di kapor betul ya kaga kaji amendment ya ke section 4 akwar usia ya ke ni subsection 2 the cost of election will be equally borne by the Darbar Elaka under this concern. Jadi kita kalau nebak ngan iyo uman kamupi ini ke sekretari yang Darbar Elaka yang Elaka ini. Adi puar itu ada. Siapa sih penting buat ke Elaka ini untuk Elaka UMG Industries, UMG Factories, Kapten Kapten. Ke kuasa yang di Elaka dalam so kan sama jalan kan. Kalau ada waktu ayat kini ke close, harga ni kai, kakak berjipun yang secara benar, kakam keriti usul dia. Boleh se, ini deh, open man yang election terlalu, hari yang kaikat tu kali ni. Matrai lagi kat kendi elaka, matrai yang satu kali ni elaka tu man sustainable, hari yang terfort. Jadi kemudian kuasa kepada penman ya ke election. Ada itu pun ini elaka atau MK yang kepon pun. Karena kita itu bukan itu kan. Maksudnya ne bertahu pendek pensa. Ne bah hawa cina yang kendal. Lena amen yang bil, hawa cina yang ai. Ngakai konsul hiburuk kami lena executive committee buruk kami. Yang go bijik semua. Ne bertahu berat. Ya kejengah. Oh ya dah ya kehop yang kita sama-sama. Jadi penmet, penbah, penek, pensat. Yang kita sencha, kadar kamu yoi lembah
lembaga constitution, lembaga sectional yang constitution yang berikan dia. Kalau kini kenomen, nak lihat yang kini kupor, yanya, kini ke section manpo ruang bau i hak kecil, we bau kele hak kecil mah, we mohoi perkat sendiri, you boy dok i ubah lah, dan dia boy kata yung i bau dah hak kecil, dan hak kecil mah. Waktu ini saya section tu katle, kamu dalam mat dah leader of opposition, section katil. Kajing penduk no ia betul kapor tu so ya ke ilegal ne, himti yang ilegal arna dan konsul dan kawan-kawan kajing duk ya galoi. Lani kesedar. Kini leman ko kajing okro. Lada penduk ia kini gemut botol wada buat sendan ke konsul ya kata kekam deloi, kekam secara kadar deloi. Dalam dia kami ke history ko dia ada era kami orang. Nemha i deloi MPR berka, MG political, MG le berka ko benda yang religious. Lada dau iu deloi i chan yu hak elka tu itu kinong song yang betul bet at elka kampang budang so ya kenem berkom dau i wopenman ya ketika kami yang bioki dan isnya dekat kami lada ya kini kegentin period shall not be more than 2 months shall be deleted and such period shall not be more than 2 months. Kini mau delay dengan ada di principal act. Dalam ada ketujuan pada bau ini. Naga kita tahu section support ya kajing lakukan yang dan tu lebih tu arnai at least late night point. The MH pun kakam tadi ke air. Akhirnya kita tu buat depan seka lembah kajing tukau cingit yang QH nong yang ihang tukau. Kadang dia boleh sedeman buku urgent bah tukau. Di MPC pun kapam ki power and functions yang QH nong dah. Sebab kamu kelam wini member i lada penskemi ya ka ain lembaga sponsor itu betul betul. Matma depan buku wini dengan ILP tu ye ukanga ya kiwi tuan kibru kiwi yobang kiwi kiam ya dari kedau je lenai ya dari keriti kedustur yang dekat tu gerbang ini ni tidak dan elkam susu pengklan ya kenikaan kenang dua ye de lakam ya ketika jinge jadi ye warna susu ya ketika jingsai apa keri bergedak tu kami ketiga penjaga kaman wah ketiga kedau je ketiga Conduct rule, AD rule 36, sub rule 2. Anggaran minimum 30 days. Dengan kuah hanya tentu yang legislative department, kalau kami ini kerja untuk apa itu dulu sini. Jadi conduct rule anggaran kalau not mat, mat. Ini tak kuah pencet, man beting sikit juga jauh pas. Kira kurang tahu penbiari, lain kawan-kawan geruko. Tengah pentulang yang berapa tak uman kita kedua minimum 30 days untuk studi kami ini kipin ikan di honorable bari yang meninggal pasar kami jauh ya sipun gini pun ngap standar support swa dan kan pergi ke komiti gua karena klaim yang kami ini kerja bil kota betul kritik dustur yang berjak perlu yang aspek customary practice kekuatan mereka kuai kau oleh kawan-kawan berkom yang katakan menjaga niaga modern generation. Memang orang ini butuh orang ni treasury pen butuh orang nak position pen. Ngada ya ialah kita including with me dah kita selap komiti dengan sama. Kan pantai ngaman dua personal ini di bulan tahu kami dikenjati re-examine kita berkom juga select komiti kubau penbaik executive committee bukan ni Mr. Salman Sari Tekwa. Discussion on any bills hari ini yang digurul oleh kelompok proyek ini. How dah rak?
kami ke bil tawalah dan isi. Okey. Kita discuss sekarang isi lebih kau ini. Akan ini rules in section 2B. One the bill sudah rakyat ini dia reform yang sangat isi. Hak reform sangat selesai komite. Be referred to the committee and we move as amendment be included for purpose. Mir rubang yang terisi kata si hak lain kalau sangat selesai. Gun honorable itu mana dia macam mana tu mula. Maka nunggu bil sewan rak dari isu mir yang dia. Hak form dari selesai komite. Ketika ini katu pas gak bil mana jimun upas selesai komite. Maka dia macam isi kamu orang dukis yang nama aras tu ini buat dari isi. Hak. Ya, sebab musik di rumahnya lah. Awak rakyat ini kebil ulek borin lepas. Entah. Memang kami kata dia tak. Ilek rakyat ini kebil rakyat ini tahu report FK. FK Andre awak rakyat ini siapa isa? Tahu mik tegi. Nama ilek mut bui kali tahu ini mut yo punya cucu tak. Te entong orang musik di rumahnya lah hal bukan rakyat isi tu pas mereka. Hoi tu lah. Engkau ilek te. Dekat orang tenasnya awak, ia kata ni poin kau awak ni, wah kawan kan bentar boleh. Setiap komiti di ilam nama expect dia, wah ukuat lagi. Teman lalu tahu formi yang ketika select komiti buat ujian firar firman se. Kata select komiti ujian ika hari haka house semua ujian dari sini. Maka kau ujian dia lalu tahu ujian dia tu, ya ujian ia memang yang select komiti betul. Kata boleh kaya lo cong nak kini kamu expect imut next session dia biang yo to yo tunega yo please biang kakak hak Siang, orang mungkin jencon boleh buat yang pas pak. Mesti main ke house. Tengah ini kau cuman jenis nyau dan yang aku sudah beri yang beri ijmut. Buat kamu yang katukan ini honorable member, kamu yang honorable Sina Arwah total, masalah macam program yang sebelum lagi ideas di luar itu. Dengar kau cuman sinyal buni tahu tu pembaik ini. Jadi untuk wan ketika select committee memang orang keharfu form dan nak isi nama satu baik ini kini di member yang ketika house yang select committee itu ada mantu controlling. Maka kami di satu dengan badan sini ni firman yang ketika select committee untuk umumar yang ketika bill. Agri for human si yang mau mencat nak, ia mencat untuk apa ketika portfolio ni kan department mau cuma mencat satu bagi cat siam tu honorable si man konserman jadi membahas kat nomor dan nak omgi hadir itu yang dengan konserman dan jid bahau jadi ini house kat tu kat demut dekat ni kas komiti wan dan senyap kami itu ketika ada wasar lebat dan ni dulu senyap kami di jid teki dengan orang ini jadi baik kita mah pembaik select komiti tu cerman ini yang depan yang honorable siam membahas wan wah nak kita harus terlampau objek tanya. Yo iman ka approve dari ni. Kalau cerman dekat orang tu dah honorable siam man kamu ia mencat mau badi gini ka department di membahas dekat nu kiri ya. Coba disnya dekat di membahas orang. Cerman sarna kuat ini ada suggestion ini profesor. Kalau negeri ka lapos yang benar siapa dia ada minimum man tepat di house orang. Pak ini kebil tadi orang akan tu kata man tahuan di minta lebih akan baik udah yang nampak lawan di keputusan mah. Sudah warga teman dia uya berak itu berkelas. Tengah ini bawa ke jengger pas. Tahu dah yang terluar dah. Kan warga di members, baki di members. keluar balik ini cuma kejeng keluar namun kalau kata memang kejeng keluar mah Andre hawakut cuma himba iya ka yang approve nak house di dan nak kalian di position bench nak keluar balik buat kau ke rumah Andrew rumah modal yang ni armut kamu kuat rumah modal tambah ini himba ya armut nanti dia shot palimut pun jadi naga including with Cermak. Dan lagi lihat di ruling kena keluar dia
ma emperiet wow ma midlingat suwe. Ite plus so di TCM malas kirmbah lingur. Namun ke house man sangut, dan kita expand man dia jauh itu. Iya, dah biar bandang itu. Mah. Master Serman sir, kaji itu ini, juga kamu kena keluar reklam itu wah Jerman tu siang mo, yang mencacung mereka portfolio, but membahas sekretari atau sekretari executive committee, but the rest one tu membahas yang mereka committee. Honorable member today wa kani mem limitations ko iki membahas mah ngaliang ngalet ko ai konfirman wa kadis le kom tu citi do pura mai lang ro mah lagi tu pura nu cengai do pura am sap ani to one kam kenang yo man no kam la bela tu dan ngaliang wa person ong itu wa ko include so macam tong tam mana liang isi dah sila ko pun members ko mantri man the more brain is better tengah-tengah tem apun bun le budget sang rumah dek si nyok dah mem limit kaji orang di TCM tu juga nambah sekretari dia tengah semula Ketelum cipka aja lagi ngate. Ni dia yang ngate sekali sekali. Kita hakim bagi kamar ngate. Tapi yang cuman ini so macam sekarang mah. Lagi dia plus tu. The inability dan lebih hingga tumuh. Ba kamu ni di TCM ma emperet o ma sweat plus wo Jerman. Terlalu UMK komiti sa ko open ko kihadin na mantat kamu ya ko. Ma. dan debiang mah ada members atau manju sulai umat MPO Mastar di Rembai Jerman sekretari isi mas sekretari dah kau sih. di members bahwa manju sulai umat MPO Mastar di Rembai Mastar jam di Frankfurt Tam Mastar Moonlight Periat bat Mastar Nas di Rembai makamu di TCM bat obat tu Mastar Nedling Sular mesti ada Matis kita nyawut rawu dah putri